may tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababangak, Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sa marunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manan, manang. Anya nga italaang manan, kat no nag-istambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Hindi ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. Adda trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang, no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday na ginatang mau bakal. Takno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay ngamin kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakal. Awan ni Romel dito balay. Ay, nawaw. Sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan mo't nga ro na nagpakada? Ay, naapaw. Adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino nga ito, Jay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko tay jay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan iti napalabo sa lawasan ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na mo't at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho, tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Naa, gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, wow. Agawam dito maraytan eh. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, adda ka ba't gayam dito manang? Usto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano nga agawid Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag Ay, manang? pangasim Sumapul ka kit ti pagtrabahuam. Tapno saan aday agis istambay ti ubraam. Awan naman nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-applyan no talaga akayat mo. Alawanin. Agawid akong tapno awanin ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan matkas-askan na. Anyan tulangan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap. Narabian ka man na nagaway. Itaya ni manang Adela. Apay ka di. Ay, nukas ta, nagistambay ka man ni tiyayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay na nang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Anya ko matipagbain na. Kabsat kumot da jay. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asika, relax ka laag. Di mo urayan na mao matikabsat mo kan ka, kunakto manay. Nalpasan tatang. Nay pastor kontinuang tayo.
Nasaya at may no kasta. Tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni Manang Adela. Ay nawaw. Ijay manay. Mayat tagis tambay ijay tatang. Andan samad trabaho ni Manang Mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya. Amok ti pagtrab-trabaho ni Manang tatang. Ay una yan ti kasta Romel. Ngala, ang robata kon. Man ano nga minaya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagagot ka. Saan ati nagbanugan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laeng no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntong friend. Ay nawaw. Naadin mo samot dahi jay friend. Anya ti aramidan na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbag ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma. Ibagam nga isuti umasidag. Ay, plano naman siguro ti mapan-agis tambay ijay. Wen nga rod friend. Kay-kayat na mutag dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tolbag mo Manang Adela. Apay, anya man ang ti aramidam ijay? Di Manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot tin Di ka matanagan, tas sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti obraem. Please mo tin Manang. Ipabulod mo man ang titulbag mo. Agsagad ak to, sakbay pa manawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw. Di ka mabisin Romel. Saan pa'y nanan? Na, itaban pa'y. Nanganak itayan ni Manang, sakbay ang nagawid ak. Saan nabsugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namok lang ang sermonan dak. Sana kumapay ang nagawid. At least itayan ni Manang, natal na, ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan Apay kumamasayangan ak, katagin enjoy ak mo, ti iteraramideg. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka madlangay. Nagrigat ka kasarsaritan. Hello, Romel! Oh, nakaawag gamot Manang. Anda ka di masapol mo? Ayan ti tulbag ko. Aywan, inlamang ko itinangisi ta sapatos mo, Manang. Ay naimbag kumamot nusong batam adagos ti awag ko. Pasensya kan Manang, kaririing ko lang. Ay unay kan, danda ni maturugak dito irwar. Sorry nga minan Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga may nanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgaya man ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Anya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokon da jay atao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. Nukasta, awan dito'y balay. Awan, rimwar manay. Ay, diya ka mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay Manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto a ginatang ko, Ay, kuha Manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni Manang mat nakapigpig sa ti sa una.
Maibabainak mo't ano mang nagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw, Ha! Jak kayat nga agis tambay ka iti kwarto nga abangak. No kayat mo, agabang kamat iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nawatam! diwan, para day talaapanag nagaduti saom. Ay nawaw ka manang. Sa dino ti papanan nyo tatang? Iti ayan ni manang mo adila. Mapantayo Ngapay ijay? Ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni manang mau? Iti lang tatang, saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. At nakadidida nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga may day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis-istambay na, iti ayan di manang na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manang na. Ay, saan lang aday ta? Inibos na pa, iti abastaw ni manang na. Sumudlagay, masana na mapan ijay. Uwin na, tagimura, iti sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay kati sumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mo. Adda punto ni manang na, ang payadi na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma da kasarsarita no daduma, tan nagado arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no, sinirmunam. Iti kasta, kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul-uli maklatan, friend. Panagkunam ka day, kung nasaya at ti kastangar, aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibya ngayon ngay? Ay na, mapanan titawin. Ang maging kaita, awan pa'y nagbaliwang may. Ay nanang mo, adalata pa na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulaan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makikita dati kastangar, aramidam. Amok tiraramira. Nakayukid di mo. Awanin na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh, Agpanunot ka, tanasa papay anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakag. anya nga rudain ti planom ita Romel. Diyak nga rudan mo tatang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planaw mamang pasaya at itibiyag mau. Anya kumamatya mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan tatang? Kasaritam ni manang mau, tayo suti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kaguran lang tatang. Ipaanas mo lata Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti TESDA manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya ngay ti kayat mo nga i-enroll. Panagkunam manang, anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no, anya ti kapkap na kam.
Noan niya ti kayat mo nga aramiden. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyaman manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga itilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga inaplayan? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumaadim nga kiti magbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano-ano waya ka, so tulakay, agpaw itak iti kwarta, tapno adi igatang mo iti materyales. Ay no, sigurado ka di ba kay? At akwartam di da? At damot na urnong asweldok. Saan pa'y akumpleto ngam tapno marugyan kumamot tin ati balay nga arapaap ta? O sige, agkanvasak nga ro din ton bigat. Agtext ka no kasano tapno amok no mano ti ipauit ko. Wan ba kay? Kumusta mat tibus mo dita? Ang mga no istrikto unay. Saan mo't kit dilakay? Naanos ni Madam Kanyak. No may papan iti makan, saan mo't nga imot? Nasayat mat no kasta. Narigat no kurang ti kankanam dita. Ang mga no isupet ti pakalam iti sakit mo. Nasaya ati kasasaad ko dito'y abroad, na naanos ni Madam Lakay. Awan rumbang apagdanagan nyo dita Pilipinas. Tata, adamat na bati akamuti ditoy, no kayat yung nga ikape. Ayun man, mangtid ka man anak kaw. Nagkapunti ka muti yo aya. Ginatang ko ken Elizabeth. Dagaya min bagas ti kamuti amula na. Adda tatang, ayun gayam, nakasarita yung kadit ti gayem yaw. Wain, hindi kalman laang. Anyat imbaga na ngay, kaano nga grugita? Saan pa yan alpas ti balay ngar aramidin day jalaod? Kaano nga rod amalpas tatang? Makalawas pa'y kunaan na bay. Mauray nga rod Uwinin At least, nalakakasarsarita day day. Ken sigurado ak quality ti trabaho da. No agrugita ng agtrabaho. Umay kayon to dito balay. Tada kayo kininanang tagluto. Amuyo mo. Busy ak iti trabaho. Adda magayang maipatpatakder abalay dito, itataarnay. Ay nawaw, italaan nga na muam. Wun tata, asino nga iti makinbalay dita? Dasoto ken Angie. Anya? Ned, api akastamot interaction mo. Awan pa'y makatawon ni Angie ijay abroad, saan ka day? Awan pa'y, mano abulan na lang ijay. Ay nawaw, awan pa'y makatawon na, nga mangipatakderdan iti balay da. Anyat ko lang. Ay kwa, awan tata, adala na lagip ko. Usto no mangipatakderdamutan iti balay da. Tapno ag level up damot base. Ayun na,
Kintab no di agparikot, no kasta matututaw. Abot mo't nga, may tibubong ti kalapaw da. Nakabaybayag kamot si Kamayla. Itay pa'y nga urayog ti mantika nga impagatang kukan ka. Nakiistorya akpay ngamin kin Tata Ernay. Madama nga agpapaaramid da anji ti balay da nanang. Idi pa'y mo't napalabas alawas anang rugi dagiti trabahador da. Apay kaday. Manu abulan ni anji ijay abroad aya nanang. Ay, jak mo't amo naman o. Ngam kaslaawan pa'y mo't makatawan na. Dayta nga road nanang. Awan pa'y makatawan na ng mangipatakderda kano iti balay da. Ay nawaw. Anya nga'y kumati isyo dita. Nakaskas daaw nanang. Anya. Amangan ko na no at damat tan ti bet ka na ijay abroad kat isut mangmangtad iti kwarta nga igatgatang da iti materyales. Bet kamot nga'y bagbagam. Bet ka as in kabit nanang. Ay, jak kamukon ka. Tila ibagbagam mo't. Agpatakderdala ang iti balay da. Ibagam nga addan kabit na ijay abroad. Ay sus, sumanao ka man nga minon. Dakkel ti balay nga ipatpatakderyo, kakairnay. Balay ti anakin manugang ko, Mare. Ay naimbag pa'y dagijay nga agasawa. Nagagidamit ngamin adwa, Mare. Abroad gayam ti solusyon ti parikot da nga agasawa. Wingerod. Manuatawin mo ito na naggargarden da. Ngam kanayon da mabang bankrupt. Iswa nag-abroad ti manugang ko. Kan nag-apply iti trabaho ti anak ko. E da babasit nagbaliwan ti biyag da. Ay dakdakkel ti sweldo ti babaunon iti banlasiw taaw. Ngam ti sweldo ti babaunon dito'y Pilipinas. Tay tabot lang ti may sama kagabaw. No apay pinili ti manugang ko ti agabroad. Ngam tagtrabaho kas babaw na ni syudad. Siyempre, agkasapulan tayo iti kwarta. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Naku nampay, Mare. Hello, bakit? Kumusta kayong dita Pilipinas? Nasayat mo't bakit? Kahit mo makita ti balay ta? Wen ko malakay. Kayat ko makita ti bunga ti ado a sakripisyo kan bannog ko dito'y abroad. Mabit lang, tay pakita kin ka bakit? Maday ta. Makitam ka day? Ay na, nagpintas lakay. Kitaan ti disenyo na. Kasta ti disenyo akayat mo, saan ka day? Wen lakay, kasta nga rod. Mano abulan lang ay, kat malpas daytan, bakit? Ay lakay, ang mga noawanan kwarta nga igatang yu iti materyales. At dapay bakit? Sobrakit ti Diyan duma, pagpuunan mi kinitatang. Anya ti negosyo yung ay. Talipa pa ko ma, bakit? Sika ano mayat ti kasta negosyo dita, di ipadas siyo. Isumot lang ti ko na dagiti karuba. Tapno at da ka no asidag a paggatangan da. At damot kit din itatang ang mga sikaso, bakit? Kapag ilan na pa'y mutkit da Kaano nga agawid ni bakit mo soto? Jak pa mo tatang. Awan mo't na ibagana. At dangamin mangmangag ko sayang guseng. Ay nawaw, anya sayang gusang tatang. Amangan ka daw no at nakabit ni bakit mo, abroad. Anya? Wala, takaano lang hindi nag-abroad. Ita, adamutin balay kin negosyo yaw. Asino mo't tinakangagan nyo ti dayta tatang? Tagiti Marites, dito yung lugar tayo Amangan ka no at nakabit na amang mangtin diti kwarta na. Amok asaan arupat kwarta ni bakit ko tatang? Kano asino man dayta sumanaw? Amangan no apal daytan. Ato ti kasta klase ti tao ita panawon tatang. Apalan da no dagprogreso akalugaran da. Jak magustuhan ti kasjay nga istorya si Kamayla. Ay nawaw, anya man ti ket yu asawunan nanang. Amangan no adda kabit ni Angie ijay abroad kung kunam kanumag. Anyat ammo tayo ngay nanang. Amangan nupod no ti atap ko. Ay pangaasim di ka sumanaw, taamangan no day tapay ti pakaibabainam. Pustaan tayo nanang. Addaman kabit na dayjay. Imposible Kaano la ang idinagabroad. Ita, addan tinegosyo kan balayda. Di kay mas daaw aya. Ay unay kananak ko. Hay, apal mula dayta. Anya ko mati apalak ijay ngay nanang. Wala, ta nagprogreso ti biyagda. Ay, saan apulaos nanang.
Sa anak ang makarik na iti apal kenkwana. Ay namayla amamu ka. Amok ti ugalim. Sumanao ka. Taaddaman ti kalugaran tayon ang nagprogreso. Kat di mo kayat ti maartapan. Anyat ko nang bakit? At na nag-message kanyak lakay. Ag di na magkanumat ng dita lugar tayo. Nga dakabit ko dito'y abroad. Di mo latan ni kaskaso bakit? Ammo mimot kit di asan apod no ti bagbagada. No asino mo't day ta sumanauan. Ni Mayla ka no, kalugaran tayo. Ay nawaw. Ni mahilamanan. Isu kanumot ti bagbagana. Mas daaw ta adda ti balay ken negosyo tayo. Isu nga atapon na nga adda kano sa balim dita. Talaga mo't day di ababae ah. Urayan na ti panagawit ko. No kasta, agawid kan bakit? Wala kay. Agbakasyonak pa'y man. Agsagana day ta babae. Ay na, magagaranak launay na makakita ken ka bakit? Kasla nakitak ni Angie ije paraangan da itay nanang. At damot nga min di tabalay da. Ay nawaw, kaya't kadi asawan da ita ang nagawidan? Nagbakasyon laang. Agsublinto ka no ijay abroad. Aya, Tangiwat mo man na. Di ka sumanaw. Tamangan no anya pa'y ti aramiden na kan ka. kabutang yu da ijay nanang. Ay na, saan man at tilalawlaw atam. Di mo irurumun ti padam a tao. Babaan iti inuulbod nga istoryam kunak tumag. Nay, si gayam da ita Anjay. Apay ka de. Dakkel nagbaliwam ah. Anya ti kayat masawan? Dakkel ti nagbaliwam kunak. Dayta ka din ti alagang kabit ako nada. Kabit mat asasawam dita. Asino ngay nga raw tinangtad iti kwarta kang ka. Mano abulan mula ang ijay abroad ide. Kat nakaipatakder kayo iti balayaw. Adda sugar dadim ijay anya. Tapno ibagakin ka. Anos kan gagatlaang tipunak. Jackpatay. Ha? No di ka mamati, di agabrod ka ma, tapno mapadasam ti agprogreso. Sumanao ka dito nga. Ay talaga nga agbala day amayla. Ay no, sino tagbal na bakit? Day amayla ah. Apay manin ni Mayla. Sumanao nga rod, no agsasaupay akit kaslaam mo na amin. Di mo latan ikaskaso bakit? Ay sana mabalin, saan ko akabutang day babae? Talagan sa mo takas dyan kinatao na. No saan pa ilang agsardeng dayay, talaga nga idarungkon. Marmarwam dayay akalugaran. Ay mabusurak man iti anak yun na naising. Jack kaya tikas dyan nga ugali na. Sumanao, naimbag kumamot ano pod no ti rumrumor itingiwat na. Saan ba't nga rod? No ni Mayla nga anak ko ti dakdaka ba balasan ko. Talaga nga ugali nan tikas dyan. Narigat mat nga rod ang mabagbagaan, tanudad dumakit makaungat pa'y, no siyak ti mapunuan, talaga nga idarum ko day chay nana. Ay wala, may mayat manen no idarum mo, iti kasta, adda pagnakman na. Talaga nga awan manaknakam mo si Kamayla. Dayjay paila ang mat nga anji ti kanunungan nyo? Pangaasim man tagbalbaliw ka anak ko. Mano ti tawon mon, ngam kasta pa'y laang ti ugalyam. Nakababain man ti kasta. No saan apod no? Apay ngamin nga agpaapiktar dayjay nga anji ngay? Ikaman iti preno tangiwat mo. Saan anasayat nga istoryam ti may sa abanag, no saan mo't apod no? Agsubli dayjay ijay abroad, saan ka day? Anya kumangay ti bibiyang mo no agsuble. Makitam day tananang. Agsubli ijay abroad ngamin adda sublian na ijay. Ay napakawanam. Ay jakamukan ka. Dayta nga ugalim ti pakaidarumampaw. Awan mo't ni bakit mausaw tao? Napanidya barangay hol tatang. Anya? Nagpatulong kin kapitan. Saan mo't nga minasardengan day nga Mayla. Ulay hindi dyan babae. Nauman ni bakit ko makisarsarita kin kwa na. Iso day ta. Idarum nakit din. Dayjay mo't kami na mayla. Narigat ang kasarit-sarita. Kasta no apal ti aday ti kaunggan ti may sa tao tatang. Kano nga agsublin ni bakit mo dyan abroad? Ang mga numataktak no idarum na pailaang dayjay mayla. Saan mo't siguro tatang? Tapno addamot lang pagnakman ni Mayla. Kantap no sa anin asumanao.
Indarum da ka kanumag. Ay nawaw, asino magtinakadamagan yun, nanang? Ni Kagawad Lucas. Asino tinangidarom kanyak? Asino kumapay ngay? Ni Angie nga iruruman mo Anya? Daita tiganabam. Sumanaukan tumangamain. Ang mga numultaan dak, nanang. Numultaan da ka, diagbayad ka. Anya kumapay ngay. Awan kwartak apagbayad ko. Ay katala, ituloy mo pa'y tikas tang arabin mo. Sumanao ka pa'y, agpatangkan ka, aging kay kayat mo. Tamakita man no pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Nadamag mo siguro anapanak ije barangay hall idi Kalman. Iso nga imay ka dito'y banayan niya. Pangaasim ka din di na kumaidarom. Narigat ka kasarsarita. Kat ti agdarom laangan ti amok a solusyon tapno agsardeng ka. Awan pagbayad ko numultaan nak. Ay nawaw, saan ko naparikot day ka? Kaasyan nakkadia, Angie. Apay, naasi ka kadi kanyak, idi inis istoryam nga adda kabit ko ijay abroad. Nakonsensya ka kadi? Saan mo? Please. Nakapangid din akon may lang. Ituloy ko ti agdarom, tapno di mo aramidan iti sabali at tao ti kas iti naramid mo kanya. Ulitak man na, awan ti kabit ko. Amin an naipundar mikin nila kay ko, kat nagbanugak, nawatang. Anyat imbagan ni Angie kan ka. Agdarom latta ka no, nanang. Anya nga rod nga ay. Ano sama? Ay nawaw, nakababain ti maidarom, nanang. Ay na anak ko, basol mo matlaang no apay anaitarom ka. Di kan tumit agpampanunot sa ukala sao. Nanang, Di nakman drama anakasta. pangalak iti pagbayad ko numultaan dak ngay. Ay kat parikot mo matanday ta Dayta apal mon tumit tinang runa. Dayta tiganabon ti tao as sumanao. Inton sumaruno. Ikam ngamin iti prino tangiwat mo. Tapno di ka maisagma. Ay nawaw! Agbalin ka anaragsak iti baligi ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Ngamin, ang mga nuday tanto nga apal ti mangdadaal kan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ko man alahin ti dilata nga ibagbagam, marasya anak ko. Ay tang, agkape kayo pa ya. Bagyaman ak anak ko. Adumot galang tim manok yun niya. Manok ti manugang yu dagita tatang. Nagagat nga mi ngagtartarakan iti kumkumporme. Mapalin ti tumawa. Ay, urayan yun ni Selmo. Ta iso ti kasarita yu tang. Ay nawaw, paano mo pa ilang? At nakakamot, di mo kabailan, ti ang desisyon na ya. Kabaulak mo't kit di ang mabainak iti asawak tang. Kas naku nakitayan. Taraken na dagiti manok ang makitkita yo. Oray 10 heads lang, no iso. Ay, no maipapan iti dayta abanag. Ni Selmo ti agdesisyon tatang. Nakababain mo't no basta ipadawat ko ti taraken ti asawak. Alawanan. Oray klatan nila kay mo. No, kailangan ka. Katagdawat ak kumaanak ko. Naibos mo't ngamin ti native ang manok atarakan mi gininanang yaw. Manong ti dawatan nyo tatang? 10 heads ko ma.
Nga masika ano manutitid mo. Ay nawa, nagatong tatang. When tapno nabibiit nga umaduda. Sige, mangtida. Nga maiwanan nyo ang nasaya ata, tatang. Wen, awan pagdalagam. No agitlog da kita, atong tumit tinitive ang manok me. Ibingayan kan tumit no kwa. Ada bang ikargaan nyo, tatang? Awan no da sako yun dita, mabalinin ti sako. Mabit lang nga ron, tamang irwarak iti sako, tatang. Rogyan nyo mo tagpilay, non nyo ti kahit tiyo dita. Ay nawaw, anya diin nyawid mo anak kasako, Dumeng. Native ang manok, bakit? Nangalaabay. Dinawat ko iti manugang ta. Adumoy gayam ti manok ka. Aya, Wain, parcinta ti maysa. Tarambanan taman no naimas mo't lang. ay wala. Tapno agsidata mo't itinaimas. Makauma mo't tinateng akanayon. Mapangaro dagdawat iti bunga ti papayan ni Kumari Sabel Manaw, May salaeng. Agawaam, taparchik mo't ti maysa amanaw. Nabayag mo't na saan ta nakaramraman iti native. idaduma amanok ngay. Anya ti planaw. Kasaritak ti kumparek. Agberbirok day jay iti native amanok hindi na minsan kahit. Amangan lo kasapulan na bahay. Ilakot ang arawd. Wain, maguli magkalain. Tapno adda manen isugal tayong to no may alawas bakit. Anyat amom ngay, amangan no mga abak-kabatan. Ay wala, mayat day ta aplanom lakay. Nang yugak itinatnatang anak ko. Ay na, agyaman ak lawan na nanang. Na, kaslanak sayan ti manok at tarakan mo Naksayan ngagpay so nanang. Di mawat ngamin ni katugang ang kalalaki. Kasta aya. Uy nanang, kahit da kanumit tagtarakan. Ikaw husto tapno ada mo liwliwada nga agasawa. Barang tarak ng danaimbag nanang. Lakay kan bakit damutan na nakaw. Amudan ti aramidin da. Sika nga nanang, amangan no kayat mo matagtarakan. Hustong jay lima nga inted mo iday. Awa mo pangalaak iti ipakan kaw. Ay nawaw, nileti pa'y laang mo ti masabat ko. Naimbag abigat mao balayan Dumeng. Kastamat ken ka abalayan. No, pangipanamit iday tamanok. Ay kwa, itugot ko lang man, iti papanak. Makipalot kan siya, may. Sigagad di mo, sana ka mahilig iti kakastanya. Ay, husto abalayan. Kasla sugal mo laang ti kasjay. Sayang ti kwarta no maabak ka. Uwan nga raw. Sige abalayan, agpatuloy akong tanay. Anyat orasan. Alaway na balayan. Sige lang. Ay, naimbag lang na nakapagrasuna. Saan na mabalin? Ama amuan na nga inlakok ti daduma. Ang mga nagipulong kinisil mo nga anak na. Delikado. Mano tinabati iti bayat ti manok nga inlako talakay. Sa nga ribo laangan bakit? Ay dawaw, tidaduma ngay. Nabak nga ro di sugalan idikalman. Kasano nga ro din dayta? Urayom ni itong tagtaya kakin kwa na. Ang mga nagsurti na mo tayo. Numapanak ija sugalan kit ang mga numahabak man inta sa nga ribo. Sige, agtaya akin ni itong. Anya numero ngay. Sigamot din natin makamo bakit? Ay dawaw, ni Marcia ti sumungad lakay. Na, aywan. Ay natararamidin na dito'y balay. Sigang ti makamo ang makisarita kin kwa na bakit? Naglukon day di adumeng. Pinanawan na kiting. Nang, naimbag nga daw yun. Anya ti gagaram anak ko. Awan mo't ket dinang. Kaya't kayo laang mo't makita. Nang, ayan nga dagiti manok katarakan nyo. Awan mo makita. Ay kwa, awan da makitam ata, nakikaaruba da. Anya? Saan lang kayam at tao ti makikaaruba itananang? Ay wala, agraman manaw, amuda mutang ti makikaaruba. Nanang, amangan ko nakno kayat yung tagtarakan iti kalding. Diyan mo nga ron masangawan ako. Apay, patarakan mo, dagiti kalding mo. Uwan ko mananang.
At ang amin ng trabaho kudya kun masikasaw. Sa ka busy up mate. Dagiti katugangam ngay, ang mga numaya daan ako. Saan ko pa ida nakasarita, nanang? Ay, naimbag dagijay ata saan daunay abisay. Okay, isuta nga ron ti kasarita. Parang umanugot da. Anak ko, no ada mapaglakwam, o di ibingayam to ida. Tapno ada sukat ti bambanog daken, tapno awan maibagbagada, anak ko. O nanang, kasta talaga ti plano. Naimbaglangan timay kayo, tatang. Adda ka di ibagam. Ang mga no, kaya't yung atarak nun, dagiti kalding nila kay ko. Ay no, kahit milaunay Agam, apay nga ipatarakan na. Ada nga ng trabaho na tang. Di namot mapaggigiddan. Nala, da kami nga rodan kininanang nyo ti makamo. Di kay madanagan. Tamangtid kami mutkit di iti gunggunayon no mailako dagiti kalding, tatang. Awan parikot ni anak ko. Kaanong alaan mi dagita kaldeng? Intun Sabado, tang. Tapno adan nila kay ko. Sana mabalin nga ita? Intun Sabado latan tatang. Tapno makapagsarita kay mulaeng adwa. Aga, sumanday ta kalding lakay. Wan nga rog. Mabalin sa bitay na mailakaw. No adam among abayer, di ilako ta. Isoda lang ano biro kan ti manugang ta. Sapay impatarakan lang ni Silbo dagita. Saan na mga intay? Ay nawaw, irasunan tanto abakit. Siga agad di mo. Sa bagay, nalaka mo ki di akasarsarita da di asil mao. Naku nampay bakit? Tapno makabayad tamot lang iti utang ta. Ken tapno adda manen isugal ta. Ken makataya ka manen. Bareng mga baktamitan anya. Uwan nga ron. Barang agswerte tamutin bakit? Agbiro ka nga ron iti bayer. Oray siya kung ti mga deliver no da. Anya ngay bakit? Adda ti labas. Kas iti sigawd, saan arimwar tinumiruta. Si Kangay, kumusta mo'y tinapanam? Ay, nagmamalas ta bakit? Ay nawaw, di mo ibagaan na abak ka mag. Nabakak manin ngagpaisaw. Naglalaing mo't ngamin dagiti kalaban ko. Kasano nga rudan dayta? Danda ni maibusin ti bayad ti kalding, ngam di ta mangabak. Uwan nga ron. Kasano pa yun dayta? Mano tinabati iti bayad ti kalding. 2,000 laangan, tadida duma, imbayad ko iti utang ta. Ay, una yun agasat ta bakit? Anya nga tano ipadas tamanan. Maminsan pa'y, Ah, ang mga no agswerti tamitang. kasano numaabak tamanan? Di ka nga min agpanunot iti negatibo ah. Saan ta maisubli ti kaldeng no bilang man ta maabak ta? Think positive nga bin ah. Mga baktamutan lakay. Isubli kon ti martilyo binulod ko selmaw. Agyaman naklaw na anak ko. Awanan yaman na tatang. Damar siya ngay. At na pananda ka dagiti ubing. Ewan gayam, kumusta dagiti kalding ko? Ah, at dada ijay Kinasaritak ni pare Pepe. Gatagan na kano ti talo kalding tatang. I-reserve yun to Diyan tuma, ila ko yun at datam amuya bayar. Pagbibingayan tayo to ti bayad na tatang. O sige, di ulip-lipatan ti reserve Wen, kaano nga alaan datiin pa reserve da? Awan pa'y naibaga ni pare Pepe. Ngam sure bayar da dyan tatang. O sige, ibaga kinanang yun, tayo reserve na. Ay dawaw, apay akas ta tilangam anagawaid lakay. Ay, kinasarita nak ni Selmo itay bakit? May papaditian siya. Mai-reserve ka no, ti talo akaldeng. Tagatangan ti kumpare na. Diyan duma, ila ko ta kanunod da bayar. Pagbibingayan tayo to kanu ti bayad na. Kaanya ting sungbat mo ngay. Uwan ko na ako na. Ay nawaw, di ka agpampanunot may. Ah, Apay awan tin sungbat mo, kat awanan tinabati iti kalding da. sa anak nga ron anak kasagana bakit? Diyak amo, nuan niya ti isong bato ken kuana, isuawon ko naklatan na. Nagrason kalat ta kuman ah. Nya nga ti rason ko. Saan mo ta mabalin nga ibagak nga inlako ta? Nga main, naibusin ti kwarta ana paglakwan ta. Ay, kasano nga rudan day tangay.
Kunak man no impatarakan mo kadagiti katugangam ti kalding mo, anak ko. Wan mo, nanang. Na, hapay nga raw nga awang mo makitak akalding idilim mabasa kiti ayanda. Agraman manok awan mo. Aya, Wan, talaang manan ang nagnaak iti paraangan dakay. ang mga no naila ako damot dun, Imbagam, nga ila ko da. O, nanang, madati talungin pa reserve ko. Ay, ang mga nunaila ko da nga rudun Saludsud at tuman ti katuganga, numawaya anak, nanang. Nang, ayan dagiti manok ken kalding ni Selmo. Ay, kwa anak ko. Ay nawaw, apay adi kay makasumbat nang. Kuha nga min anak ko. Pudno ka di tinadamag ko nang. Makisugsugal kayo ken tatang. Agtay-taya kayo kanupay kay. Nay, ada ka magaya marasya anak ka. Wentang, Sika man ti agpalawag iti anak ta dumeng. Ha? Anya ti palawag ko bakit? tang, nangipanan nyo iti manok ken kalding ngayon patarakan ni Selmo kada kayo. Ay ikwa anak ko, jay. Amangan mo, no, di may amo ka inla ko yung gaya mentang. Ay, diya ko nagulbawd anak ko. Husto tinaibagam. Nailawan kami kinanang yaw. No kasta, bayad gaya man ti manok ken kalding ti insugsugalyo ken intay tayayo iti wedding tatang. Oo, anak. Iso na lang ta, san kami mo't napagasatan ang mga abak. Ay nawaw, ay da kayong ti makaamo nga agpalawag iti manugang yo nanang tatang. Ay, Nakababain launay mo, dahi tangay nararamid yo. Impatarakan dalaan kada kayo, kastakit din tinaramid yo. kumusta nga ibakay? Nakasaritam dananang kandatang? Wan, nakasaritak ida. Makapa-stress mo dagi jay. Apa niya? Agasa minda ko da magaya man ti manok ken kalding mo. Ay no, kaano pa? Ay, diya kun sinaludsod, tain gastos damot ti kwarta na paglakwan da. Anya? Wan, naisugal ken nagtayada iti wedding. Ngam di da ngarod na nga bak. Ay, apo, pasensya kan lakay. Diyak laing pagarup akasta ti aramiden dagiti dadakkel ko. Sus, kasano ngayon ti order kanyak? Nawanan Masapol nga i-cancel mo lakay. Isumot lagayam ang naturudda ang makisugal ken nagtaya iti waiting. Di mo gayam bayad ti taraken mo tinaramat da. Nakasaritam ka day dagiti katuganga manakaw. Saan pa'y nanang? Maundamot ngayon imay. Anya jay nadamag kaw nakisugsugal da ka no? Pudno ka day. Uy nanang, insugal dati bayad ti tarakin ko. Ay, na yan dagita katugangam. Mangnugal da mo gayam. Isumula gayam makitkitak ti katugangam alalakay ijay paradaan. Napigsada ka nupay agtaya ti huweting. Ay. Nagturod da mo ito na nangisugali ti saan da mo akwarta. Uy nga ron nala. Nagaman niya nga ron ti maramitan tayo. Awanan. Naabakin ti kwarta. Ay, sayang laeng ti bannog ken puunam anak ko. Miso ba yan nana? Nagtaloy ka kadakwada. Yung kastoy mo ti inararamid da. Ay, nagrigat at talaga tagtalag itapanawin. Pasensya kan, Silmaw. Amo may anatagsan ti basol migin ka. Ngam sapay la kumata, mapakawan na kami. Sana nasaya ti kas dingin aramid yo. Inla ko yo, dagiti tarakin ko, adya ka mo. Napilitan kami, tawan betan ti isugal may. Impagarup may ang mga abak kami. Ngam sa amay, tanaabak may tinapaglakwan may. No apay ngamin anak isugal kayo pay lang Kaya't mimit amapadasan ti mga abak ko ma. Sayang lang ti kwarta ti kasta aramid yo, nanang tatang. Naimbag ko ma, ano inggatang yo lang iti masapsapol yo. Bidot mi dayta anak ko. Di yun ulitin ti kasi naramid yo Isardang yun dayta pa nagsugsugal yo tanay. Sayang ti kwarta. Wan, isardeng minakaw. San aga po, ta saan nyo ang nagbandugan kat sayangan nyo? Respeto mo iti padayo a tao. Pasensya ka manin anak ko. Nagadalan mi dayto anak pasamak. Aklunan may, ginundawayan mi ti kinaimbag mo kada kami. Ngam ikarimi, asaanan maulit ti kastoy pasamak anak ko.
Agsingsingpet ka main manipod ita. Isardeng main ti panagsugsugal may. Tapno awan ti parikaut. Ay, nawaw! Nagbanugaman kan saan ti kwarta, ikamlata kuma iti importansya. Di mo gastusan kadagiti bambanag nga awan kaasaskan na. Aramatem kit di iti nasayaat, tapno mapasayaat mo ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, an-anong tadara, Francia anak kaw? Ni tatang mat, syempre, inayon ko iti lakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayat ano kasta? Ada-adago si target customer mo. Un tatang. Sigurado laang anadalos ti dara ginatang mo. Syempre, mata. Paborikang pa, anak kaw. Ay na, sayang tigasol no paburukak pailaang, tatang. Ay daw, panunutin mo dagiti customer mo Saan mo ta mabaleng nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang, tatang. Amuktar aramida kanya. Padamat gayon Betamax ala kung bakit? Ada. Lakwan nakman nga ron. Taramanak no na imas matlaeng. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sa bali lakay. Nay, apa nga Betamax na rod mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve na nabati a Betamax. Iso nga agpili kalatan iti sa bali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue, Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. no kasta, aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak itayan da itay, iso anakitak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wen no puro akarne. Ada Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga men tay Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo, anya, Mari Francia. Ay nawaw, ado damot si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katun, Mare. Urayak nga urayan. Saan mat siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pay lang arod ta urayam, Wan, Mare. Naimbag man ta, napanunot mo mati agla ko iti kasta? Un taadamot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan ta, mabalin mo't ngamin ama isida, Mare. Tipid, kinsan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan Mare. Apay nga akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano sa balay? An, ramanakman. Ay na, saanan, nanang? Di yun ramanan. Delikado. Ngat kayat mo asawan, anak ko. Aday tananang, kitaan nyo. Half cook mat tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa inay, kita nyo. Ay, una yan.
Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan iso akasta nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, naku nampay nanang. Anya nga rudang ti aramidem kadagita. Ibelang maun. Saan nanang? Isublik iti kumarek tapno makita na matla ang akasto iti ilaklako na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tilako na. Awanan maribebang naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay tapno gumatang manon mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang anya nga rod ti gagaram. Imayak ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi ak mo. Kita anaimbag ti Betamax alako mare. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara niyaw. Half cook mo't dayta kita. Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yung manan. Ay nawaw. Iso nga rod agim matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Oray di mo isublik ti kwartak. Isublik ti lako mare. Saan kami amang mangan iti barbecue asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalaba nang. Ay na, saan aki na arti ti kastoy mare? Agan anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita am akad ne, makit kita pa lang tinalabaga mare. Ay nano, di mo kayat di saan laang. Nagadupay laang mat asaom, ha? Pobre, anaarte. Anyat imay imbaga ni Bebang, Ay, kuha tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apay akas lagap aba kayo itaya. Saan mo't? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't la adagos. Sigurado ka Wen tatang, katnoan yaman tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan amasapul amaamuan nyo? Anyati ko na ni Francia anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day babae. Nakaararte ak kanu, kat pobre akmat. Adya, No agsasao, kat kaslasaan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikadong mga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro, ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awadlat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta negosyo na. Abay, anyat inaramid mo iti Betamax alakong bakay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanda duma barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangiwaras iti dayta. Ti kayat ko amaamuan ket nupod no kaday. Sigurado nga daw mapapal kanya, kaya't dakla ang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay, uso ti mang dadaul iti padada a tao ita panawan. Ay, kita abakay. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay inalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi kati mangiwarwaras a half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino ngay kumati sa bali a pabasulak kat si kalaang mat a pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang itilakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaar-arte ka ngamin. Dadaulam pa yun ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo. Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan iti saan analuto? Oh, pobre anak ar-arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day Francia. Wen nga raw, binaganda ka pa iti pobre ana arte.
Hay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talagaan arteak. Saan mo't aga puta pobre tayo, kat pakananda tayon itinarugit kan saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta a magastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talaan kumakas de tila ko na. Saan ta kuman aging matang. Naku nampay nanang, pagbalinan damutan nga ayok ti tao. Pabor kampay mo't adag itila ko manakaw. No awan na saya at ngay bagayo, tatang. Mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagaklaan, takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok daytoy, tatang. Amok tar aramida. Nawaw, isuro ka para ti pagsaya atam kan itinegosyo. Saan ko akasapulan titulong yung tatang? Anya, Kas makita yung busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. ano kaya't mo ditulungan na kan? Ay saan aginanakay kit di. Okay, no di mo kaya't ti agpatulong, adaking ka na ita. Apay analiday ka bakit? Ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil tati bagbakin ka bakit? Na, kastapay mo't lang tibagam kanya kay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag, may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga. Wan ata isulaang mo't tinariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat tipod no. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No daduma ka riri-ariri ngamin, kaslasaan nga pampanunot. Awan maaramidam, no may papaniti dahi tabanag bakit? Karbangan dati agriri, nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutwam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara ngay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul, mau. Dumagas kayo pa, anana. Gumatang kayo iti lako. Ay, kwa, Pasinsyakan, ngam saan kami amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, tasaanan a half cook tilakok, nana. Pasinsyakan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo, tapno mapaniknakan nyo apod no ti ibagbagak, nana. Pasinsyakan, Francia. Inton maminsan tulaangan. Fritis da ito'y, nana. Saanan, nabsugak pa'y may. Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo nanang, nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun, tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto nasayaat kunana, ngam agdua-dua aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo asigurado no pudno ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre day ta. Ne, itid mo matantilakom, Francia. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo matitilibre kada kami dahi ta. Sa nabalin awan mo't ti customer ko. Anya? Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. Amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinabur ka. Siguradum lang ta delikado tagsakay. Wen, danag mun Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya ten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mo? Talaga saanan. Nasurok ka makalawasan. Anya, Awan mo't ngamirin customer na. day talaang nga agpaiso Half cooked to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Iso mo lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na.
Ang awanan mo aramidan na. Tanadadahal mo tan, ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No, dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang nariridakit pobrida, mag. Day tati saan ang nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan ang naluto ti Betamax a ginatang may. Idi kuan, kasta una yan ti unget ti anak mau. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay mananda tao. Awan mo't tan mapanunot ko nga ilako. Si kantumot nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglaangan tasan ang nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayak san iti trabaho tatang. Uwanan no dalakit di mabalin na pag-applyam dita, ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo, no awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day taking ka anak ko. Di ka makiap-apa kalagi ti customer mo. No addariri da, solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko. Sika, tag desisyon para itibagim. Bakit kamutan? Ammom, noon nga tirumbang aramidaw. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutam met ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.